Red singlet, Zelikana Bagarov, Albania. Blue singlet, Leonid Kolesic, Moldova. Sayma. Uy interneti 300 jana 500 megabitga cheyin. Plus OTV. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы мундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана ырахат алыңыз. Sayma толугу менен кошул. Challenger is advancing. There is out of one situation, no control by red. It's only point one by red. The challenge is won. The next match on men league, freestyle 61 kg, quarterfinal round. Red singlet, Austin James Dos Santos, United States of America. Blue singlet, Michael Jonathan McGee, United States of America.